Šalom. Hem dobrodošlo henjanko vjerafta Izrael. Jevrejsko fraza se označini volino Izrael. Na dinamen da kačove menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleseto lafi. O dr. Baruch glavno profesori ko Zera Avram institut ko vanalazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesko čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebookem, ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vles rolafi, ko vači tinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. Once again, the best interpreter Najšukar tumači o lile de vlesro o lile de vlesro. So više džaneo to lafje de vlesoro, tu bolje ka razumine de vlesro otkrivenjano Novi Zavet. Jer opurano zavet čuvela o temelj, a meno ko vas očeraja kana trenutno proučinaja o lile jevrejenđe je kana je njam spremna te džako dešto šero. Primetinen sar o dešto šero o prvo stih počini. Penela jero zakoni. Pale im pale dikaja da čuvela pe naglasak sar o zakoni paradigma za ko razumibao nevo zavet, a posebno o delohem i služba o to Mesija Ješua. Naštite ignorišinakija knjiga, a da lese so o piscom gelate blagoslovinitu. Hem te vačeriće, so te proučine, te bi bolje razuminea o otkrivenjano nevo zavet. So čerđao otkupitelj, hem saradava valjanite utičini, a kanako akva vreme tuče ko životi, hem sad kod govorine, ko dava ka utičini opretli večnost. Jer penelo zakoni samo senka. A čeka te pale dikaja, da i senka, a dva jek forma o to nešto aver, a pravo predstavini nešto, ali na ne doborka, nego hari poslabo. Vačerio ti istina, ali na ne istina potpuno. Jer penelo zakoni samo senka, oto šukar stvarje sa vea vena, ali nahem lengoro pravo oblik. A kad te valjanite obrati na hari pažnja, obrokala stvarja so vačeri, šukar stvarja, ko grčki, a da lafi pragmatik je thara velamđi englesko lafi ili o srpsku. A da pragmatik, a jek veoma moćno lafi, značini a ljum džijek ja odluka jer si logika. A oko vaso opiso jevrejenđe vačeri da menkid razuminajo zakoni i senka koja mu to nesa v budućnost, sa ve stvarjeno budućnost, pa oto stvario to carstvo de vlesoro, jer o Mesija lote služini im penđa pokajnen tu meni, jer o carstvo de vlesoro pa še. Ked razuminaja i senka, bolje ka razumina, a da vas sočerela i senka i substanca. Jer penelo zakoni samo senka, oto šukar stvarje sa vevena, ali nahem lengoro pravo oblik. I adalese na ne moguće isto ne žrtvonencar te u savršini okolenko lave na korodevel. Znači, akala žrtve kola prenosi me prema litora, on stalno čerena pe svako dive ili ano berš, zavisini sa vi žrtva. So mangelate vačeramđe kate. Mangelate vačeramđe da ona i nele dovoljna. Jer valjanđete ponovinem pe pale hem pale, a i si razloga da les. Ako nešto valjani pale i pale tečere, onda dva znači istrošini pe na nedovoljno, na nela savršenstvo je da lesta radini pe akate. Jer penela na i nele ano mogućnost. Tečere nešto, na štine tečere nešto, a da va te očistineno kolekova vela koltari, na štine olente čerel savršeno. A da va lafi pojavini pe ko različita forme, a često prevodini pe sar aver stvarja, ali da va isto lafi za savršenstvo. I oko vas su si klijam koje tato šero jevrenđe olil,
Amen već dikljam opisco to jevrenđe olil, vačeram dže da zakoni nikad na štita nel savršenstvo, jer nikad na hinele ni namera o to zakonite anel savršenstvu, nego samo delamen slika, pogled, razumevanje, te shvatina, sar šajte usposavini pe o savršenstvo, hem sobi valjanite čeralpe da bija velo savršenstvo, je kate i sijek poveznica, maškarolafi savršenstvo, hem carstvo je devlesor. Dikajo dujto stih. Te šajhi neo zakoni, te čerelen savršena, onda nakadempe više i ne žrtve. Znači, kad te vačeramđe da nakadel mogućnost te anel o savest o to greh kolaka te prinosime. So u stvari vačeri. Da premalo starozavetna žrtve kolačer džepe, ano šator od sastavka, hemano hram, kola stalno ponovin džepe, a da lese son naštinete, a nen svesto to greh. Kad bi šahine ne bio vela razlog ponovo te prinosi nempe. Razlog sosedin džapelen ponovo svako dive ili berš, palo berš, bo to je da ne nedovoljna. Da naštinete, a nen savest o to greh za okola kolenđe prinosime i nanđalenđe promena. A jekvar kad hinele očistime, na hinele dovoljno. Ali je dala žrtve, vačeri, on hinele podsjetnici. On podsjetineno pro grehija svako dive, to je svako berš. Jeko to Jom Kipor, ko te vačeri je davajek sar okvir prazniku ko vadin domđe te razuminao kontekste, bišaja kava te tumačina ispravno, ko vaso vačerija davaj, da ako akala žrtve, šajne, terešinen i krivica o to greh, savest, to manuša ne bi čerena viš. Ne bi se ti ne napete čerenine viš. Ali je da lese soj o prisustvo i krivica, o savest, o greh, da men njam nečistem nepravedna manuša, onda bi moralo ko Jom Kipor berš palo berš te anempe, a dala žrtve kova opravo sveštenik ono da vadi ve prinesini. O štarto stih paleka po novini. Jer penela na nemoguće orat e guruvengoro heme buznjengoro, te anel te cidelo grehje. Te to velo grehje. Je koja je veoma smelo kvamo, to je ti tora. Penela, ako orat e guruvengoro heme buznjengoro, ako bi še i ne te cideno greh i grešno priroda, o posljedice, večno te cidel, onda amen ne bi nastavi najete grešina, ali amen nastavi najetalo starozavetno zakono panštostiha da lese okova kovađerdin džakova kava sveto vačerđa, vačer je to mesije, ov alo sa opoziv leseno život je kanadi kljam ko nekozom stihije ano dešto šero sar na nedovoljno hem adekvatno o zakonije to rakoro. So naznačini da ovna važini avdije, a da va naznačini, ali vačeramđe, a da vas ovo uvek hinele. U tičini uproko vas sar razmislina je da bio vela promena međeno ponašanje. Ali je kanaka te vačerije da vaji senka angleder, kova a vela pobaro nešto i tora senka adalestar. Amo tojemđe soja dija senka anđa i realnost i ja teko te čiljam dikin ko panšto stik su penela. A da lese ov džerdinđakua kava sveto penđa na mangljano žrtve hemo prinosija. Ode velva čeri o to pločavo o to mesija. A sa volafi da ode vel na manglja žrtve hem prinosija. A da vana hinele, ključno želja je devlesira, so hinele. Suprotno akalester, o to žrtvema to prinosije, nego penela, pripreminđan ma je telo. O mesija,
Običal doko kava sveto, sa i objava da odevelna mangela žrtve hem prinosija, ani množina kola dnevno i kljovena, nego mangela telo kova ispremi me olestar olese ko kava sveto. Zapravo bi čali i senkao to delo to mesije. Dikjena kanao šovtosti, penela kate. Nahinjele, ajti kapale o panšto, a da lese džerdinđako kava sveto, penđana mangljan žrtvem prinosije nego telo koja pripreminđan je. Nahinele zadovoljno je žrtvencar sa ve tarenape, nija vere žrtvencar za ko greh. Znači nahinele zadovoljno. Je da lese penela tegani penđum ače, a vava, te izvrši nav, jer advan gleder pisi me mandar, a kava za visini sarkortu mende prevodi me, ali ko grčko čib, a kava lafi, a vela to prva stvarija ili od to šero, kad će ti naja olile de vlesoro, i kad te koristini, a da va lafi, kotara menđa vela Biblija ili Biblion, i vačeri, da kava deo o to pisime lil, da o glavno šero o to sakala stvari o ti poruka, a da vajo proleste. Ano sveto lil so pisime mandar penela, a so ovajen tečerel penela, tečerel edevlesiri volja, te izvrši navti volja penela. Ako će ti naja pravilno, amen morate džana da jek aloko kava sveto žrtvo inđa, ali udevelna mangela žrtvem prinosi ova vernešto mangela, a da vajda bi anela od carstvo i devlesoru mora telo lesete spremini pe o to mesija. I čiti naja, ov toto stih penela. Prvo penđa na mangljano žrtve hemo prinosija, hem nahinjalne zadovoljno je žrtvencar sa vet harenape, nija vere žrtvencar za ko greh. Nahinjan zadovoljno lenca. I ako o zakoni rodela on te prinosi nempe. A onda penela palo da va penđače, a vava teče ravti volja. Devla. Teče rav devlesi volja. Činajo prvo prinosiba, kanaka te penela lela, cidelo prvo prinosiba je žrtvengru. Znači, o mesija vela te završini pe prvo, dikenda katera dini peno prisutnost, to jest akava vreme, penela cidela pe lela pe i menđana da ani budućnost nakava jani više zakoni, a kada da vako velo mesija vačerino lile de vlesoro, pa ketko velo nevo nebojem nevo puv, keda kija puva kava stvorenje kad si delpe. A kaja da vako velpano nevo Jerusalim. Jedle se mora tova veoma pažljiva i te na prevodina pogrešno, a i ta na pogrešno zaključak. Čiti najako kava odlomko, ova vela, ki sredina je njato stih i nja, a vela te izvršiniti volja. A da leo de vel činaju prvo prinosi be žrtvengoro, sar te šaj uspostavini ili postojinijeg želja da amen kolahi njam posveti me kroz prinosija, a na prinosija, nego to jek prinos, o telo emesijasoro, o Hrist. Amen što te ignoriši na sova čerio lile de vlesoro. Da opurane žrtve o to savez dela men samo bolje razumevanje, bolje te razumina o delo emesijasoro. So devel manglja, u stvari, a da vaj o telo lesreč havesoro. To vel spremi me o lese. I da bi jekvar za uvek ov te prinosi nipe. A da vaj lesi volja penela. Za svako prvosvešteniku kvater džola te služini svako dive i je dala žrtve kola prinosi nenape stalno, nikad naštiteci den o grehija. A kad teo ponovini pe,
sose, pa temo tojamđe. Ako ameno sloni nameno pritora, i ako men misli najda dvaj dovoljno amenđe te ova manšao to carstvo je devlesro, amen, nažalost, grešinaja. Amena rakaja koja kava odlomak da kala stvarja nikadna i neleno mogućnost te rešineno problemi o to greh, zadovoljno, potpuno, večno. Pa koka čerala dva, o Mesija Ješua. Jer sar ov soj sole po baro sveštenstvu, po izvrsno, je da lese ov jekvar za uvek prinosinđa porat kovaj sa dovoljno. Ovde šujekto stih. Penela svako svešteniko, ta rodi veko di večerela pli služba anglodevel. I ista dala žrtve anela stalno. Kola nikad naštiteci den ogrehija. Znači, najnele dovoljno. 12, to je dešuduj stih. A o Hrist jekvar dinđa pezak ogrehija, hem za uvek beštino ko počasno tan. A katej sijek veoma važno grčko lafi i ko engleske dva najbolje te prevodini pe dva lafi značini da i sole je veoma važno karakteristika, a ver lafi za dva i večno. Ov sočerđa dva jekvar za uvek. I sole večno karakteristika ko dva. A ano grčko čib a da vas značini da nešto čerđa so nastavini pe i sole mogućnost to bizi mogućnost te promenini pe. A vas značini da ako je mesijasri žrtva i sole večno posljedica, jer ov sa pliži žrtva činđamđe besplatno oplati inđala, anđamđe večno život i večno otkupljenje. I sar so penđam angleder nekozom kurčejim angledera kurčeja da lestar, amen šajto vas sigurna menđano spasenje. Navaljanite živinano strah. Negovajte velamen sigurnost. Navaljanite pocenina i sila o to sigurnost. Džane sa sigurno da i sijamen večno sigurnost, ano dovoljnost emesijasere žrtvaja. Lesoro savršeno delo. Hem lesoro vaskrsenje ko vas svedočinja da lese, da odevel prihvati inđa i penđa oja prihvati nava emesijase za kodelo. A dva vačeram džolil je da lese problematično kedo manuša vačerena pogrešno da šajte na šaletlo spasenje, vačerčmo dva angleder, vačeravak dva kana. Ako tu veruj nea ano iskustvo večno, kroz i miloste devlesiri, kroz i vera, a dva dolen kao dozvolate grešine na, jer oprava verneci, lengri motivacija, razlog so se aleki vera, a da vaj da lese to vem posveti me mesijase, a da lese so nam angenate živine, no greh. I kad neko šunela, pe ne spasimenjom za večno, i nikad naš tije dva te promenini, ništa, ovo je dva istina. A kanaka džavka živi nama je grešno životi. Pa o verniko dvana čerela. Opravo verniko džanel da o greha nela problemi ano životi amanu šengere. Ako tu pirea ano kamlipede vlesoro, tu naka džano greh jer džane da i sole strašna posljedice za komanušana samo tuče. Nego ja verenđe u tičini. Je da lese mli sigurnost o to spasenje, o hrabrinima, so te čerav, te voli navtova poslušno, te ponašinama ko ugodno načine devlesoro, a dija doktrina, a da va proizvodini manušeseno životi koja veruini. A kanakiri namen pale kode šuduj to stih manela, a kava jekvar dinđa pes za ko grehija hem za uvek beštino. Znači jekvar hem za uvek. Znači jekvar za uvek dinđa pes za ko grehija. I pala dva penela ko krao to dešuduj to stih. Pala dva beštino ti desno strane devlesiri. Znači ko krao od sao kola džičerena, a džičeri lesere kola džičerena džio krao,
sađi ko te lesere neprijatelja, te ovenči vdetalo lesere pre. Lesiri pobeda, je kate pari istina, lesiri pobeda, ano lesro delo, uništini je neprijateljene de vleseren. A da la manuša, da la bićija, ko kavajem ko duhovno sveto, oni protive de vlesere planovijem svrhe, olenca ka završini pesa, ani sila oti dovoljnost de vlesere čavesro smrt, kovačer džale to vel vladari oto carstvo ni pravednost. Kađano de šuštartu stiha kana. A da lese so ov je ka žrtvaja za uvek anđađio savršenstvo. A kava lafi savršenstvo značini savršeno ko prošlost, savršeno ka navdije, hem savršeno ko vel ki budućnost. Jeg žrtva hinele kompletno te u savršini i čitinaja ode štartu stih, a da lese so ovje ka žrtvaja za uvek anđađio savršenstvo kolen posveti me. A kala stvarja i solen svrha tebi anena za uvek spasenje kolenđe kolaj posveti me. Odeš u pašto stih. A hemo sveto duho svedočini amenđe. A da lestar kad penela. A kanaka te rečka zvučini čudno penela palo da vasu i nelečiv do anglo leste. A dva značini nakon so čerđa plo delo pocetinđamen, olil pocetinamen sohi nele angleder. A sohi nele angleder ošukar vest da kao velamen nevo savez. Aha, će sova ente razumina. Samo kada men ispravno dikhaja nevo savez, šajte razumina se ode veločekujne amendar. Da men tad šajte razumina o poziv kovaj si upromaro životi. O savez, o dogovor, i ano da va savez ma propustina kava. I si očekivanja. Ode vel očekuji ni nešto plenaro dostar dva navajnite iznenadinamen. Navajanite čitina butano lile de vlesrono novi zavet, te razumi nada i sjemen pozivu promaro životi, te služi na. I služba vela o to lafi služenje, ali služenje de vlese. Služenje, a davaj, povezi me prosluga. A da lesa menvajem tu amanu šakola razuminena, o savezim očekivanje kvode velču čao proplo narodo. Nate spasina me, nego već su hinjam spasi me, otkupi me, je kana pripadinaja o lese i adija dva odnos tvajnite manifestuini pe menđeno životi. Sova čeraja, so odlučinaja, so čeraja, svako aspekta mendar. I adavaka počinite pravel, te razumina dva nevo savez. O lafi nevo, važno lafi, jer biblijski vačeri da o nevo povezi meo pri promena, kad tu prihvati nea i promena koja uspostavi meo to rate mesijasor, koja prolivi meki pasha, oj kanel promena, radikalno promena tučeno životi. Iako da vana ne o slučaj, onda kol problemi. A o problemina ne sa istina je devlesiri nego sar, tu odija istina primjeni ne tučeno životi. Ovka vačeri, od to nevo savez. Dozvolite penapče da ka primina kava nevo savez bizi sumnja. I si sličnosti je maškoro purano zakon je moj sjasoro, hem nevo savez. Bud vernici, kad pene iscili savez nesaj sličnost, a no, ništa dva purano, kana nevo odnose mesijaja. A vaj sapovezi meko kovako, na neko purano, ala men kad i kako neporecivo načina ver kurko, kad ka proučina akava nevo savez, a jer akava nevo savez uspostavi me sa meriba
jer svako savez mora meribnaete uspostavinipe, jer adalea verifikuini eratea, čuvela ko efekt adalese so orat postavime upro adava dokumenti. I oti biblijsko tačka opro individualna manuša. I adalese kovel jako uzbudljivo sokod velkot krijini. A primetinen dikenu dešu štartu stih sova čeri, a katera kaja da ov otkrinam džekala stvarja, en dešu panšto stih prekalo kaste, pa prekalo duh sveti. I kaj god pominipe o duh sveti, amen, vajte misli na oto redo. Redo je de vlesoro kova čuvela peo promanuš, a dijaj i služba je sve to ne duhosiri. A kad te pominipe o duh sveti, upravo pre nego su onevo savez pominipe, jer o duh sveti, anela pomazanjeno životi obezbediniće, te bi šaje da va nevo savez im očekivanje o to novi savez, te manifestuje nipeno tlo životi, te pučaptu nešto. Da li tu hinjan zainteresuje me, ano je de vlesere očekivanja? Da li tu rodea očekuje nea? Jer ako nana, ako sa oko vas o tu rodea dva tle očekivanja, on to vene de vlese poznata, umesto te oveano duhovno mariba, protivo neprijatelji, tu onda učestvuje nea zajedno neprijateljeja, jer sao želje kola i situ, ko taro na vena, tuče o to ko čučalen tuče no pa o neprijatelj. Je da lese istine da vlesiri i svrhe da vlesiri nikad na avela o to manuš nego to devel. Je da lese valjani to velam džot krime, a soju instrumenti koja primini, a da vajt lovilo, ali što kad te oključu. O devel mangelate delma željeme vilestra, da vaj istina, ali ako razumine ostanje vilesoro, o mangelate deltu o želje o to uspostavi me vilo, a da va značini lejv vilo nahon, uspostavi me, a da va značini koriguj me, korektno. Samo kad to vilo koriguj me od duh sveti, tada tle želje, kao vene de vlese želje, jer ovču čale na te. Je da lese vajte molinetu i te oveza da vas spremno sa tlo životi, ano svako aspekt, te bi reflektuinije da va. I dok džajpala da va, kad dža dubljano tlo odnose de vleja, a o iskoda da lestar kovel radost, kova na kaj sao razumevanje. Pa na jekvar, mo vremena kino, džjever kurko, kad ka nastavi na jevrenđe olil dešto šero. Na dinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaje tute podelinele averencar, sarbišaj više dženete primineno blagoslove de vlese u to lafi. Isto džahar molinaje tute zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svako kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene de vlese o ti istina, hem lese o ti volje. Verujnaje da kojem blagoslovi me i da sa reokola kaseka podelinen takođe ka priminene de vlestar blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael.